Bazalwane, ndiyanibulisa emalanga. Umama Ngcaweni, umntana kaNkulunkulu osindisiwe. Ndinebulisa ngegama elihle lomfelo wami nongumvukeli onguYesu Kristu owaseNazaretha. Siyabonga ke bazalwane, sibonga naleli thuba esilitholayo elokukhonza uNkulunkulu enkonzweni yomama. uNkulunkulu esipha amandla. Ndinethemba loba sizothetha lokho uThixo asiphe kona ngemini yanamhlanje, ngoba uke wathi ezwini lakhe singanciphisi futhi singandisi. Sizathola isifundo sethu sanamhlanje kuMalaki 3 ivesi kube u-16. Lifundeka kanje ke bazalwane: khona abamesabayo uJehova bakhuluma bodwa, omunye nomunye. uJehova waqaphela, wezwa. Kwalotshwa phambi kwakhe incwadi yokukhumbula abamesaba uJehova bezindla ngegama lakhe. Baba, lelizwi lakho eli linamandla. Thixo wethu, khuluma ngalo ke simakade nangemalanga yanamhlanje. Izwi lakho Thixo wethu linamandla, lisiphula imitha emikhulu yemisipha lemisedari eLibanoni. Uthela ibukhali lisika nhlangothi zombili. Thixo wethu, khuluma ngalo ke simamele. Singabantwana bakho Thixo wethu, siyazi ngalo lodwa izwi siyaphila, siyakhula. Uke wathi ngenye imini usendlango, wathi akusonka sodwa esingaphilisa umuntu kodwa nezwi. Yile nto ke moya ingcwele nangalesikhathi siphambi kwakho sizohlephulelana ngalo izwi lakho Thixo wethu. Dala ke simakade, dala kabutsha, uqale ngami moya ingcwele ukundinceda ndisazokhuluma ngalizwi lakho, ukuze uncede nabantwana bakho. Ndikucela konke egameni likaYesu Kristu owaseNazaretha, amen. Bazalwane, ndifuna ukuthi ke namhlanje uJehova akadingi into eziningi kuthi njengabantwana bakhe. Amen bazalwane. uJehova uthi khona abamesabayo uJehova bakhuluma bodwa, omnye komnye. Ndifuna ukuthi ke bazalwane, nxa sikule ndawo esikuyo njengalo mzuzu, sikhuluma ngoJehova ngenxa yoba simesaba. Ndifuna ukuthi nangalesikhathi usiqaphele bazalwane. Siyabelana ngezwi lakhe. uJehova uthi uqaphela abakhuluma bodwa, omnye komnye. Ndifuna ukuthi ke bazalwane, nxa sikhuluma ngalesikhathi sikhuluma ngoJehova, uJehova uyaqaphela. Siyakhumbula bazalwane, ubuke wathi ezwini lakhe asingajatshuliswa ukuthi sikhipha amadimoni okanye sihlabelele kakhulu okanye sithandaze kakhulu. Into emjabulisayo uNkulunkulu ukuthi senzani thina ezomenza yena aqaphele, ngoba kungenzeka uba eminye imisebenzi yethu esiyenzayo siyenzela ukunakwa lilizwe. Kodwa namhlanje bendithanda ukuthi senzele ukuthi uNkulunkulu aqaphele. Uthe masithokozele ukulotshwa kwamagama ethu, singajatshuliswa ukwenza izinto lezi eziningi. Kahle kahle uNkulunkulu kusho ukuthi akanandaba nanokuvutha kwethu, uba sivutha kangakanani nxa siphakathi kwabantu. Into ayifunayo uNkulunkulu ukuthi phakathi kwethu senzani ezokwenza yena anake esezulwini. Uthi ke namhlanje masihlangane sikhulume ngezwi lakhe ukuze yena aqaphele esezulwini. Abe uyasikhumbula
abamesabayo uJehova bezindla ngegama lakhe. Abese uyaloba bazalwane, kusho ukuthi namhlanje sinake izinto esizikhulumayo, asinake ukuthi into esizikhulumayo uJehova uyaqaphela. Ukuthi ukhuluma uphi kufanele ugade ukuthi uJehova ukhona, uyaqaphela. Ukuthi into oyenzayo oyikhulumayo nomngane akho, mhlawumbe umhlobakho, ichomi, iyenza ukuthi uNkulunkulu azive kanjani, ulobani yena ngaleso sikhathi wena nxa uhlangene uwomnye nomnye nikhuluma. Uyanaka na uJehova abese uyaloba. Ngenxa yoba bazalwane kuthiwe ziyovulwa incwadi, kubese kuvulwa neyokugqibela eyokudla ubomi. Bekufanele uba namhlanje sisebenzele ukuthi uNkulunkulu aqaphele. Akudingeki noba sivuthe bazalwane kakhulu. Umoya wami uyakhumbula ukuthi bazalwane kwezinye izikhathi siyaya enkonzweni, umshumayeli wosuku avule ilizwi, singamameli ukuthi uthini umshumayeli ezwini ngaleso sikhathi. Amen. Thina sinaka ukuthi yena umshumayeli uzathini, singanaki ukuthi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe. Namhlanje benifuna unake mzalwane ukuthi uNkulunkulu uthi khona abamesabayo yena nguJehova bakhuluma bodwa omnye nomnye. Amen bazalwane. Befanele wena ukhulume nawe uqobo. Lithi selifundiwe ilizwi, kwesinye isikhathi umshumayeli nobe engafunda ahlale phansi angalichazi ilizwi, kodwa wena ukhulume nawe uqobo, uzibuze ukuthi uNkulunkulu uthini, ufuna uthini ngelizwi lakhe elivuliwe ngalowo mini. Siye sinake ukuthi umshumayeli ushumayele kakhulu bazalwane, sikhohlwe ukumamela uNkulunkulu ukuthi uthini ezwini lakhe. Namhlanje ndifuna ukuthi-ke bazalwane, uNkulunkulu uyaqaphela ukukhuluma kwethu. Kudinga ukuthi sizikhethele nabangani, ukuthi sihlangana nabangani abanjani, singakhulumi izinto ezizodala uNkulunkulu angasibheki ngaleso sikhathi, sibe sithi singabantwana bakhe. Amen bazalwane. Ndiyathanda kakhulu okusho ukuthi endikuphiwe uNkulunkulu namhlanje bekuyiloko nje, ukuthi uNkulunkulu uyaqaphela ukuthi omnye nomnye nxa behlangene bakhuluma bathini, abese yena uyaloba nxa bezindla ngegama lakhe. Ndiyabonga bazalwane kakhulu. Amen. Ndiyanithanda nonke.